Remedios, Induning Kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Birhen de Lourdes ng Kabetikan. Maya payabak po kay katamungan, iabetala king kakatang panalangin kaniting misa, ding kapasalamatan ay ang pang di Roger Arceo and family, Remio Mercado and family, Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Danilo Lalia and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Chito Carreon and family, Marwan and family, Winnie Josephson, Deng Cortez siblings, Grace Fe, Florine, Winnie, Cynthia at Tony, Kayabering Karelang Pamilya, Ex-Mayor Buddy Dongka, Yoli and Governor Delta Pineda, Rafael Songla, Fe Songlao and family, Dr. Ricardo De Jesus and family, Dr. Jaime Aragones, Maria Lourdes Pineda, Arthur Pangilinan, Rowena Lintag,
Mark Joseph Kapili, Belen Laksamana and family, Mercy Dayaw and family, Maria Carayon, Zenaida Puno Dangkan, Lemon Dankan, Intes Rivera and family, Ervin Jan Magtoto para king kayang kebaitan, Sally Gomez. Manalangin tamo naman para king malagwang kapaldanan di Robert Josephson, Dr. Agnes Salvador, Jervy Maningas, Rodi Muyargas, Dante Malyari and family, Nathaniel Bermudez and family, Delano Malyari, Maria Janet Aquino, Maria Elizabeth Salvador, Huashan Sarmiento Batu family, Ras Malyari and family, Roger Dizon. Makanyanan mo naman niya betala king panalangin tamorig special intentions di Arnel Terado, Janet Terado, Arginel Terado, Daniel Teris and Jadema Bermudez, Ricky Puno Dangkan. Para ka rin kapatid tamong mayango na be, manalangin tamo para king alangangang kapay na Wandi Ligaya Arceo, Jesus Balagtas, Gabriel Olalia, Abraham Sarmiento, Rosita Lermen, Erlinda Juan, Zenaida Palma, Elza Zulueta, Christopher Carrion, Monsignor Felicito Sison, Mrs. Feolalia, Onofre Kiambao, Rodolfo Sunglao, Juan Adoracion Eduardo Marieta, Leonarda Constancia Gaudencio, Oscar Benita Virgilio and Jaime Malyari, Arturo Lordeman, Aurora and Remigio Sarmiento, Buen Benido and Erlinda Mamangon, Buen Benido Yofresina Beatriz and Roberto Huashan, Melchor Beatriz Joseph, Patrick Ricardo, Esther Gloria, Eugenio Bacani, Oscar Roy Pamintuan, Rodolfo Malyari, Felicimo and Angeles Ampon, Rosalia Pablo Rivera, Teofilo Dumandan, at Rosie Rivera, kambeda ring sablang kaladuaking purgatorio, talakad tampo.
Ing lagyo ning iba, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakyagom ning banal na Espiritu, manatili kay kayungan. At kaya ka antimurin. Maya payabak po kay kayungan. Maya payabak mo naman po. Isadyatan lang yan rin kay katang sarili king pamagdawon kaniting banal ay Eucharistia, kapamilataning saguling katahimikan, ning pamanisi karing kaya katamong kasalanan, at pamanyawad kapatawaran, king malugod at mapamakalulong Diyos. Iagastang miyag nanagnan ing kapanisyan, Aminan ko kin Diyos ang mapamakalulo, at kaya kayo kapatad, huling mi kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ang puan pamanyapat, king marok, at king pamagtamad kong gawa, king maya pasukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayad. Uli nita ipanagapuko kang nuwa na Mariang kapilanman virhen, karing sablang anghel ang pon banal, at kaya kayo kapatad, ing panalangin nyo ko kin Diyos aginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad da rin kasalanan tamo, idala na katangan sa naking biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, sa ipami,
kapamilatan ng Jesus, ipayabot me kay kami ing mayap a balita. Tanggapan mineman sa nangeni ing banwa ning grasya ning papasyag no. Ipagkalume kay kami ng Espiritu mong banal, banari na naking sala at agawang timawa para keka at para karing kapatad mi. At king saup no, ayatad mi sana ing mayap mong balita, karing pakakalulu at karing bihag, karing bulag at karing mayalipusta, banding sabla, takmanda ing kekang tula. Itiyaduan mi, king kapaminatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Nehemia. Pari, ing libro ning batas, ketang lugal, anong nula mititipon ding lalaki, babayi, at anak amakaintindi na king pisasabihan. Binasa ni Karelo ing batas, ketang lugal, anong nula makatipon ding memalen, manibat na itang abak hanggang ugtong aldo. At may kiramdam lang miyamas-amas ding sabla. Makatalakad jay Esra, king entabladong dutong agewaro, para king pamitipon na ito. Makalawe lang nga na mataring tao, kang Esra, kabang makatalakad siya. Tinalakad lang ang ding tao, anyang biklat ni ing libro, nga ng Esdra, puriyan niya ing Gino, ing Diyos asari degulan. Tinasdoring gamat doring tao at ngarang mekibat. Amen, amen. Di kuro din buntok da at migsakabla king gabon, king pamanyamba king Gino. Binasare karela ing batas ning Diyos, at linikas de ang pombinyek kabaldugan, ban anting dering tao. Inyang abalo daring tao ing sukat dang daptan, agpangking adwan ning batas, metag kila kapanandaman at mipakyak. Inya inehemias ing gobernador, i Ezra apari, abiyasa king batas, at ding levitang manisplika king batas, sinabi ra karing tao, iting aldoy ti banalyo para king ginong kekong Diyos. Inya eko sukat malungkot o kikyak. Muli na kayo at magsaya, mangan kayo at minum, at dayak-dakayanan nyo loretang alang pamangan at inuman. Uling banalya iting aldo king kekatamong Gino, inya eko sukat malungkot, ing tula ababyening Gino ke kayo, ya ing kekong sikanan. Amano ning Gino, Salamat king Dios. ding amano mo Gino, espiritula at biye. Ding amano mo o Gino, espiritula at biye. Ing batas ning Gino ganapyo, babiyang bayong biyeking tao, apanaliga na loring tuntunan ning Gino, kabias non, babiya na king taong alang balo. Ding amano mo Gino, espiritula at biye. Ding kautusan ning Gino matulid lo, nino maning tutupad tula ing kamtano. Ding utos ning Gino ustula, babyelang sala karing mato. Ding amano mo Gino, espiritula at biye. Karapat dapat ing gumalang mipnong takot king Gino,
Sukat manatili iti kapilanman, ding atol ning ginupawalang katutuan, alayang kakabiran ni numan. Ding amano mo Ginoo, espiritula at piye. Ding amanong lalwal karing labi ko, at pamibule-bule ning kakong puso, maging katanggap-tanggap la arapan mo o Ginoo, ape kabato kong matibe at kakong talapagligtas. Ding amano mo Ginoo, espiritula at piye. Pamamasang pamamasang ibat king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. May ngariya king metong nga katawan, ating dakaladake Kristo. Makanyan man, metong yamong katawan, bistaman, dakalyang miyayaliwang dake. Makanyan mo naman itamongan, Hudyo o Griego, alipan o timawa, bemidyag tamo king metong mong katawan, king kapamilataning metong mong espiritu, at itamongan, minom tamo king metong mong espiritu. Uling dakal lang dake, ring bibilog king katawan, at emo metong nga dake. Nunging bitis sa biyana, uling eko gamat, eko kayabe king katawan. Ita mga baldugan, king enane dake ning katawan. At nunging balugbog sa biyana, uling eko mata, ita mga baldugan, king enane dake ning katawan. Nunging mabilog a katawan matayangan, makananuyang makaramdam. At nung puro nemang balugbog, makananuyang makabaw. Dapot epin makanyan. Siryana lang binili ning Diyos, ding miyayaliwang dake king katawan. Alang katawan nung bukod yang metong adake. Ing kamatutuwanan, dakalaring dake, dapot metong yamu ing katawan. Inyae na asabi ning mata king gamat, era kakailangan. Niing buntok, na asabi karing bitis, era ko kailangan. Emo ita, tamo malyaring mye, nung alalo ring bala mo may nanang dake ning katawan. At deteng isipan tamong alang kabaldugan na dake ning katawan. Ila mismo ring sukat tang pakaingatan. Kabang detang dake ay masanting lalawan, ila ring lalutang pakadinan pansin. Aera naman kailangan ding mga lagong dake na ning katawan tamo. Dapot pibage-bage no ning Diyos, ding dake ning katawan. Bandinan mas maragulad ang ngalan, detan dake ning katawan, ay alang makaing dangal. Inya alang pamisagsagan king katawan. Dapot ding miyayaliwang dake, atin lang masabal king metong at metong. Nung metong ng dake ning katawan, manamdaman ya, tingaliwang dake, manamdaman la. Nung metong adake, mi parangalan ya, ding sablang dake, mi parangalan lang abena. Uli na niti, ikongan katawan akong Kristo, ating balang metong ke kayo dakene. Bibili no ning Diyos king iglesia, ring sabla, king sukad dang pagkabilyan. Mumuna ring apostol, kadwaring propeta, katluring talaturo, at kaybat ding darapat mala, at detang ating upayang manulo o makasaup karing aliwa, o mamahala karela, o magsalitang miyayaliwang amano. Elangan apostolo, propeta, o talaturo.
ilangan nating upayang dapat mala o manulong sakit, o magsalitang aliwang amano, o magpalino nung nanoing kabaldugan daring amano. Ing amano ning Ginoo. Salamat ken Dios, talakad tampo. Ingino manatili kaya kayo, At kaya ka ang timurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Ang tinaning dakal nala ring migkapilit emunano ban makapisulat lang ulat tungkol karing bage may kapalyari busal tamo. Antimonong makanano lang miras ke katamo ibat karetang meka saksi kareting bage ibat po king kamumulan at meging talhayagno ni ngamano inya ako mayapan ko naman ing sumulat metong dalandalan kasalesayan para keko o kagalanggalang at Teofilo, iti daraptan ko kay bat ko lang sinuring miyamasamas dating sablang bage, ibat pa king pamagmulara. Daraptan ko naman iti, banketa, akwayong abalo ing kabilugan na katutuan, tungkol karing sablang bage, ami turo na ke kayo. Jesus migbalik yo Galilea, ating upayaning banal na Espiritu, minantabi kayo. Ing balita tungkol kayo, mikalat king kabilugan na teritoryo ay ito, tinuruya karing karelang sinagoga, at pupuryandengan ding sabla. Miras siya karin Nazaret, lugal anong nuya meragul, at king aldoning sabat, mintaya king sinagoga, antimoing sadyan ng daraptan. Tinalakadya ban mamasa karing kasulatan. Dinwang de kayo, ing makalulun a libro ning propeta Isayas, lidlad ne ing libro, at miras siya ketang dake, anong no makasulat, ing Espiritu ning Ginoo mi pagkalubya kanako, ngining linyana ko tinubod, ban iyatad ko ing maya pabalita karing pakakalulu, tiburana ko, ban ibandu ing katimawan karing bihag, at ibalik ing panimanman da ring bulag, at itimawa la ring mayayalipit, at abanduya ing pabanwan ng mipnong kalam ning Ginoo king keyang balen. Lilun ning Jesus kanita ing libro, binalik ne ketang midwang kayo at sakaya linuklok.
Ding sablang tao, kilub ning sinagoga, makalawe langan kayo. Migmula yang migsalita karela, ngano. Ing dake ng iti ning kasulatan, may tupad ya kingaldoyti, kabang pakiramdaman niyeng may basa. Iting mayap ng balita ng kakatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. May raguling kay katamong pagmisa. Makatalakad tamo o atsutamo king meto nga makasaysayan a lugar at deng original aluklukan. Kaya bene ning kasaysayan na ning shrine ing pinatubo. Anyapin makabaldugan niya ing kay katamong pamitipon. Ngayon katlong Domingo na makasaksaking kaya na akong USB. Okay. At kyuta mo king katlong Domingo na ning karaniwan na panahon at ing sasabihan na ning Ebanghelyo, metong iyang deklarasyon, dapat ning ginutamang Jesucristo, meto pa diyang ngeniting dake na ning kasulatan, kabang pakiramdaman niyeng mababasa. Balo tao po at lula deng Ebanghelyo aba Michael C. Isan Lucas. Next year, cycle A, tutukoy kanita cycle B. Cycle A isan Mateo, cycle B isan Marco. Duro siya mo po makanyan deng pamamasa deng Domingo. Guest evangelist siya isan Juan. Paminsan-minsan, lungubya San Juan, ing pamamasang Domingo, manibatan niya keng Ebanghelyo ng San Juan. Keraklan mabamasaya ng bandang Agosto o kaya ng Maleldo, ing Ebanghelyo ng San Juan, o kaya ng minsan Piesta, mababasaya ing Ebanghelyo ng San Juan. Pero ngayon banduang iti, ing Ebanghelyo ng San Lucas yang didikalan tamo. Balang Ebanghelyo, San Marco, San Mateo, San Lucas, San Juan, atinlangan larawan ning ginutamong Jesucristo. Atinlangan maya pabalita nung makananoing emphasis na ning ginutamong Jesucristo at atinlang kanya-kanyang komunidad. At nung ka rin susulatanan dala o yadres de ing karelang Ebanghelyo. Isan Lucas ing titimid na at ing lalarawan na yapin ning Diyos ang mayayakit mapamakalulu king pangataw na at mensahe ning ginutamong Jesucristo. Mapamakalulong Diyos pupunta karing kalulu. Pupunta yayabe deng mililele. Dirinan pansin deng dayuan. At kang San Lucas, partikular deng babay. Paborito nalanaman San Lucas deng babay. Burinang ilibutad na law uling king panaunan ng ginutamang Jesucristo alalang katuliran at karapatan deng babay. Ngini, lawen tayong Ebanghelyo ngini. Balik mekat ng kay. Nung apansin nyo, adwalang kapitulo. Chapter 1
ampong chapter 4. Pituglong no ning Santa Iglesia, dating adwang dake. Uling balamo umpisan tayang basan ing Ebanghelyo ng San Lucas. Lawen tayong mumunang dake. I Lucas ang papay Teofilo. I Lucas susulat ni ing kayang Ebanghelyo kang Teofilo. Mumuna ng dake sinulat San Lucas. Ing kakadwa ng dake sulat kang ng San Lucas kang Teofilo, yapin ing dapat ding apostoles. Lawen tayo ne po. O iniing mumuna ng parte, Lucas chapter 1, verses 1 to 4. Nga na ning Ebanghelyo tamo, dakal nung sinulat nung naning milyari tungkol kung ginutamo ng Jesucristo. At kay bat kong sinuri nga ng San Lucas, deng miyewang kasulatan, may desisyon kong sumulat mo naman ang maayos nung nano ing milyari. Nga na, mayapan ko na mo naman ing sumulat metong nga maayos sa kasalesayan para kay kayo kagalanggalang at Teofilo. Ing Ebanghelyo ng sulat, San Lucas, susulat niya para kang Teofilo. Bala mo yung Teofilo, metong yang marangal na tao. Nanong kari kong Teofilo, patutuan ko, tune ing dimdam ko. Bala mo ing sulat ng ing Ebanghelyo ng San Lucas, metong yang katekismo para kang Teofilo. Nung ninoy ning Teofilo ngayon di taktamo mo balo. Pero pwede yan naman susulat niya kanako kagalang-galang Elmer. O susulat kay ka Dang Maria. Anyapin ing metong ebidensya na ing Ebanghelyo, yung San Lucas yung sinulat, at ing dapat king apostoles, yan naman sinulat, San Lucas, lawen tayo, deng mumun ng adwang verso na, ning dapat ding apostoles. Nga na, king mumunang librong sinulat ko, ing Ebanghelyo ng San Lucas. Ne? Si Elese ko yung sablang depat na at tiro na ning ginutang Jesucristo, ibat king kamumulan hangga king Aldo Mitasya Banua, at mayayari ing Ebanghelyo ng San Lucas anyang Mitasya Banua, ing ginutamong Jesucristo. Bagong pisaya ing dapat ding apostoles, anyang ding apostoles, kimot nala, mikalat nala, manaral nala. At ining dapat daring apostoles sa sinulat ng San Lucas para kang Teofilo yan naman. Anya yung ebidensyang San Lucas yung sinulat karing adwa, yapin brother Teofilo. Lawen tayo ngini, ing kadwang dake na ng Ebanghelyo. Ing ginutamang Jesucristo, manaral ya, Galilea. Migbalik ya, Nazaret. Mintaya keng sinagoga, keng pisambanda. Kaugalyan dang mumunta keng sinagoga ning Aldo na ning Sabat. Mintaya kening pipamasan. Dinwang de kayeng libro. Biklat ne. Ing sitas. King Propeta Isaias. Yang binasa na. At kay bat neng binasa. Nga na. Metupadya ngini. Iting dake na ning kasulatan kabang pakiramdaman niyeng mababasa. Makanano ito? Ing binasa na, meto pa diya. Gamitan tayo ing filosofiya na ning lengguwahe. Ing amandawandang speech acts. Ing speech act, metong iyang pamagsalita. Metong iyang dapat kabang magsalita ka. Nang magsalita ka, pwede kang mag-request, pwede kang magpasori, pwede kang good morning, greeting. Yeah? Pwede mo naman agkatanda kayo pong si Claude Pota o Talakad Pota.
Neng magsalita tamo atin tamong atlong gagagawan. Ingawasan dang locutionary, illocutionary, at perlocutionary act. Ing locutionary is, nano nga manwana? Dimdame ating sound? Sound. Neng magsalita tamo ating sound o ating senyas nung kaila kareng pipi. Ne? Ating senyas, ating sound o ating locutionary. Ing ilocutionary, yapin itang amanwan ko neng binuga kong sound amano. Itang kanakong intensyon. At ing perlocutionary, nung itang kanakong intensyon, nung itang kanakong buring communicate, dimdame, aintindihan me. Halimbawa, nung sabyang ko rin ku danum ing meng basu dinan ating kondimdam, aintindihan niya, ali Pero balu yung danum, balu yung dinan, balu ya naman ingamanong baso. Sound yamo, locutionary ito. Ing ilocutionary po tang samasan koreng amano, maging sentensya, ban kanita aintindihan me. Dinan meng danum ing baso ko, utos ito. Pero patsi sinabi kong pakidinan mo neng danum ing baso ko, request ito. Paborya ito, aanyawaran ko keko. Dinan meng danum ing baso ko. O kaya, pwede yan naman, dinan meng danum ing baso ko. Magpawesya ko. Aliwame tono, aliwane kabaldugan. Ngayon, nung dinan meng danum ing baso ko, at aintindihan me, ibulos mo yung danum keng baso ko. May minto ka. Pero nung sinabi kong pakidinan me, pegbigyan mo ko. Ing epekto na kaya perlocutionary act, pegbigyan mo ko. Ngini, i-advance tayo pa mag-lecture ko kanini. Tutuki, atin lang awsan na performative acts, performative speech acts. Patse sinabi me, malilyari. Patse dimdam me, aintindihan me magaganap ya. Iting performative act. Diba po? Utterances that perform the act, magaganap ya kabang masasabi. Halimbawa, number 1, bibinyagan da ko, king lagyo ng iba, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Itang amano ko, ang popeng dapat ko, kabang magaganap lang, masasabi lang, maging Kristiyano yung bibinyagan ko. Kakadwa, I do. Patse sinabi dareng lalaking pong babae kayong kasal, opo tatanggapan ke anting asawa. Miyayasawa la kitang oras ay ito. Makanyan mo naman kayong kumpisal. To the ministry of the church, I forgive you your sins in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Absolution. Kitang pamanyabi ko kayong amano, performative act, milalako ka kasalanan, kitang oras ay ito. Makanyan mo naman kayong misa. Gustong sinabi kong ibaldog me, itubod me kay kang banal na Espiritu bang maging katawan at daya na ng ginutamong Yesu-Kristo, o siyang pong alak, katawan at daya na ng ginutamong Yesu-Kristo, kitang ukdung oras ay ito. Ngini, nga na ng ginutamong Yesu-Kristo kay Ebanghelyo, meto pa diyang ngini, iting dake na ng kasulatan, kabang pakiramdaman niyang mababasa, performative act ito. Ing sasabihan ko, kabang sasabihan ko lo, at daramdaman niya magaganap iyo. Malilyari iyo. Nano yung malilyari? Nano yung magaganap? Number 1, ing maya pabalita, mi pagkalubya,
kareng pakakalulu. Kitang oras ababasa ni. Tinubod na ako ng Banal na Espiritu ban ipayabot ting maya pabalita karing pakakalulu miyayabot yo. Daramdaman de reng pakakalulu. Katimawan karing bihab meganap kabang sasabihan ni deng bihab lalayal. Katlo, panimanman karing bulag miyabye, menagit lang pa si bayo. Kabang sasabihan ni ng Ginoo, yaku ing performative act na ng Diyos. Kapat, kalayan karing mayalipit milyari. Akit may kening sitwasyon ning komunidad ng San Lucas. Deng bihag, pakakalulu, mayalipusta, makalelel. Pero dinina nung pakalulu ning Diyos at libutan nala. Katataol yan, ing banwana ning pamagligtas, banwana ning grasya, mi pabalo, magaganap king pamikatawan ng tao ni Ginoo tamang Yesu Kristo, king pamanaral, no? King pamanulo, no? Ing grasya na ning Ginoo. Panamdaman de reng tao. Akakit de reng tao. Paulinanita, nano'y kaya katamang misyon. Ing misyon tamo nung makanyin niya, ing misyon na ning Ginoo. Nung pong basa niya yung Ebanghelyo ngeni, lubos siyang aintindihan nung basa niyang mabilog ang Ebanghelyo ng San Lucas. Uling ining binasa tamo, yung bali manifesto na, yung programa de gobyerno ng ginutamang Yesu Kristo, yung gawa na, yung misyon na. Itamong sasambat maniwala kayo, iniing misyon tam. Ikalat yo ing maya pabalita. At po tapusan ng papasyag tayo, papakit tayong maya pabalita, akit de talagang maya piyo. Talakargata mo ning maya pabalita. At akit na katamong maya pangatao. Ing peka-effective pamamalita, king maya pabalita, at tsukeng biyeko. Gagawan ke. Eko kailangan maging pastor. Kakadwa, mamye katimawan. Karetang makasukol. O karetang makakulong king biyeda. Karetang tatakot. Karetang bisang lumwal uli na ning Omicron. Ipadamata mo yung katimawan karela. Ibuklat laretang makasaraisip. Di na lang dita ka-explanation. Ditang minurong na, ditang yan nabisa, agkatla. Ining misyon tamo. Nung kailangan niyang pamalino, pamalino tayo. Nung kailangan niyang explain, explain tayo. Ipamalino, bang kanita may buklat lamata. Migising la. Milakola kitang tud-tud. Ining misyon tamo, simple. Pero maragul, paglaban lareng mayalepusta, maralas sumagid tamo lumawi, neng ating mamirait, o kaya ating meto nga magbuli. Etabi sa makialam, po tayo tamong manasakit, ating mayalepusta, mayargabyado. Ing metong nga Kristiyano, makitumbukan niya nung ating may grabyado kalupa ng tao. O kaya manawat niya. Kadataw yan, patutuan king ing Diyos, o ining misyon tamo, patutuan king ing Diyos, Diyos ning kaligtasan at grasya. Haliya Diyos ning mamarusa. Haliya Diyos ning maymut. Nune Diyos yang magkalob grasya. Iti po yung panalangin tamo. Maulagaya ning evanghelyong binasa tamo kang San Lucas, i-address na kang Teofilo. O ining laman na
ning maya pabalitang pisyag na ning Ginoo at agkatanak namongan makiyagom ban matupad yo maganap yo ining misyon na ini ken kakatamong amano dapat at biye. Talakad tamong ini at ipasyag tayo kay katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Dios, sigpang lubos mayupaya, linalang King Banwa at Yato, at kang Kristo ang anak ng bugtong nga ginutamo. Pengagliging upaya ni Banalay Espiritu, mi bait kang nuwa na Mariang Birhen, linas sa lalim lang upayang Ponso Pilato, mi pa ako King Cruz, mete at mikutkod, tinipaya karing mete, King Katlong Aldo, sinubliang mebi, pepaitas siya banwa makalukulok wananing Diyos, igpang lubos mayupaya, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum karing mabiyang pon may nga mate, sasalpantaya ko King Banalay Espiritu, King Banal Kapulungan Katolika, King Pamisamak ding Banal, King Pangapatawad da rin kasalanan, King Pangasublirang miyering mete, at King Biyaya Langanga. Amen. manalangin tamo King Ginong Yesus, ban ingkayang mensahe maging mayap yang balita karing sablang tao. Nga tamong manalangin, magsalita ka Ginoo, at bustan mong makiramdam kami. Ulitan tayo. Magsalita ka, Ginoo, at busdan mong makirandam kami. Para king balayan mong makatipon keti, ban makiramdam karing kekang amano ning biye, at para karing anggang kapilan man e pati nanggap king kekang amano, ban damdaman det atalastas ing mayap mong balita, manalangin taking Ginoo. Magsalita ka, Ginoo, at busdan mong makirandam kami. Para karing kekang talasalpantayang mitatagulaling king aldoyti, kaya ka at para karing sapilitan magobra king aldoyti, baning mayap mong balita ning lugod, dasan doring sabla, manalangin taking Ginoo. Magsalita ka, Ginoo, at busdan mong makirandam kami. Para karing bihag amanaya king karelang kalayan, at para karing manatiling bibihag king karelang sarili, baning kayang maya pabalita ning katimawan dasanongan, manalangin taking Ginoo. Magsalita ka, Ginoo, at busdan mong makirandam kami. Para karing bulag ay may kabalo nung nanoing sala at para karetang manakit o bisang manakit. Baning sala ning kekang mayap abalita ang tabayan nanongan. Manalangin taking Ginoo. Magsalita ka, Ginoo, at busdan mong makirandam kami. Para karing kalulu at ding mayayalapusta, amanyawad saup, at para karing karelang matulid, para karing magsamantala at Ginong Yesus, ing tula at ligayang papasyag mo, makatagulaling maging maya pabalita para karing sabla. Bustan mong makiramdam kami, king kekang amano, at kasyan mong kekeng misane kaniti, banding eganaganang akit da king ika, ing ginumi manggaman king alanganga. Amen.
talakat tapo. Manalangin kayo kapatid, baning kaya kayot kanakon daon matanggap ya, arapaning Diyos ipang mayupayang tutu. Mo, king kapuriat kaligayan ning lagyuna, king kasaplala tamot ning mabilog ng banal a kapulungan. Oy paming miglalang, tanggapan mo reting kekeng ayin, ipahintulot mong papagbanalan da kami at pagdalang kaligtasan. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili ke kayo, At kekan timurin, yat nayoring pusuyo, makayat na nala king Ginoo. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan karinoy pa, Diyos king alangang at lubos mayupaya. King kekang lugod, binukod mo kami, ban ipakilala mo ing kekang karangalan. Agyang gilutan da ka paulining kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan, ban makapagbalik ke lubke ko. Uli nito, ing kaluguran mong anak, meging tao yang kalupa mi, ban ating kalupa ming taong makapagligtas ke kami king kapahamakan at pangalili king dalan. Kapamilatana, ring hanghel ning banwa, yayampang da ing karelang panalangin ning pamanyamba, kabang magsayala arapan mo kapilanman. Misuge sana ing siwala mi king karela, king matagumperang dalit, king kapuryan at ngaming kakanta. Kay po siklod, ikabityo na laking salo yureng wanan yung gamat. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king espiritu mo, ban para ke kami malyari lang katawan ang pondaya ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinuaning tinape at pepasalamat yakeko, piraso ne at binyene karing kayang disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiying kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinuha na yung kalis, pasibayo yung pepasalamat kay ko, at binyene yung kalis kaning kayang disipulos at ngano, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan,
Ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kita mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo aning kasalpantayanan. Iniangin ni gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, daraon mi akeka iting tinape ning bie at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamuamo, king ikamingan sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap ya king lugod kambian ang Francisco ake kaming papo ati Florentino ake kaming obispo ading sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ning kapatad ming pepaynawan at manenayang subling mi ading sablang mayangon abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bie alanganggo, ban kayabe ng Mariaing Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kekabaning panahon, purienda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristo ang kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalangangga. Ngayon manalangin tamo mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na kaya katamo ng Ginoo.
Ikabos mo kami, o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi, baan king kasaupaning kay kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. O Ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me ang bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat, magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabe sa kapilanman kay kayo. At kaya ka timurin. Ipagit namong ining mikakami atong tamo king kapayapan. Niyo ang kordero ning Dios, niyo ang milalako king kasalanan ning iyatu, mapalad na ring mayayaos para makisulo king apuna na ning Ginoo. Ginoo ay ako matampang tanggap keka, dapat yagas me nga mano mo, at kumayap na ako. Dapat ning espiritual pa makinapang. Jesus ko sa salpantayanan ko king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat pauli ning hening pinandit, ay rakatanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual kay ning puso ko. Kakaulan da ka bala mo wari, at tsuka ka rin, at pakisan metong king lubusan ning sarili ko keka. E mo pa tulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
talakad tamo po. Panalangin para king halalan. Manalangin tamo, ban king daratang apang bansa, ampon pan lokal halalan. Ing tunay magari, yung kaburyaning Diyos, amamantabe karing sablang bansa. Ing pong pakibat tamo, bala karing imbokasyon, Ginooy ligtas mo kami. Ulitan tayo po. King pamamilit, pamamatakot, karasan ng pon terorismo. King pamanloko, pamaglaramang pon pamagbaluktot, king katuliran. King pamagsuhol, kasakiman ng pon sa buhatan, ban makapamirayit. King kaya lang malit, king pamaglinlang, pon makitidapan lalawi. King pamagbanta, pamamatakot, ampon kapanyiran na pamangamano. Ngayon ni po yung kaya katampong pakibat, pakirandaman mo kami Ginoo. Ulitan tayo po. Bani konsensyami, yung gawan tunay tuntunan. Baning kayapan, ding kekaldan, ing mangibabaw aparasan. Baning dignidad ning tao, yung palaging galangan. Banding maluka ampon may na, ilaring migit miunang mitutukan. Baning pamanyese king kalikasan, aliya milako pansin. Baning tune pamisan metong, yung mamiedalan king daklat ning kapayapan, ampon katimawan. Baning banalatakot king Dios at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan daring magnasang madongkulan king gobyerno. Manalangin tamong itamongan po, pastul ning kaladwami, ampon talapagligtas ning meto sikluban, ing politika yung pigkalubmo kaya kami. Meto nga panagkat ban sumuyo ka ring sabla, ampon dagol king kabanalan. Antabayanan mo yung politika king bansami, anti mo yung pamanantabe mo kaya kami. Manano na sanang ing pamanantabe mi king politika, para karing botante ampon kandidato. Mamie parangal king malalagyo mo, at makasaw ban sumulong kami king kabanalan, manggaman king alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, lubos mo yupayang iba, manano na sanang ing bayong biepig kalumuke kami, pasulungan na ing lugod mi, at papanatalian na kami king tula ning kayarian mo. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklukay pumpasibayo. Muna po, dakala salamat. Sige, alimo na. Click niya. Karetang minyedo nung ebon at ulam, ang popang pagmayo mo, king rectory, king milabasan na Domingo, tutukiing kekatnamong pamagsadya, king piyesta ng Birhen ng Lourdes, medyo ining metong plano tamong isadyay ning Sunken Shrine, malapit ning makompleto. Ating papunta Libatab. Anyapin po tang sisimba kayo. Medyo masyadong bubuklat din kaya kayong asbok po at may patakanan kayong grasya, iba't ka rin talibatab. Yan po. Ating pa pong may itatagan, pero hopefully po tang mayari rin kay katamong gate, inomilob. Inomilob. Intutuki po rin donasyon tamo karening from December to January 8 and then from January 9 to January 15 or etareng linob ing subtotal the 586,657.50. Deng linob a donasyon keng milabasan na Domingo 72,000 pledge siya kang mayora para kareng stipend daring pari keng February 11. Akityo po tareng listahan ng po pang schedule. At itang mimye, 100,000 kanito, digdaga na lang 50,000 para kay katamong sound system kini. Aintindihan niya po ngayon sound system. Malinaw ya po.
Takal naman, salamat. Then kita pong speakers, detang speakers na ning shrine, pepa Mount Lamu. At digdagan talang equalizer, ang po pang microphone. 4 lang microphone. Yung gagamitan ng microphone ng choir, may atong yaw. Kalupa na nini, niya daramdaman tala. Ang gaking luwal daramdaman tala. Baka keng February 11, manarkilaat namong for 1 day speakers keng luwal, pan kanita damdaman dareng tao nga keng luwal, nung atin bang simba keng luwal. Epo. Kaybat oreta pareng i Felicidad Malik, Lourdes G. Enriquez, at deng donation box tamo keto itang maputi, deng Lino Pormingo 2,345. So in total, alinob so far, as of napon, 712,602.50. So in summary, in kakatamong budget, 1,184,000, in linob 712,000, in kakatamong kailangan po 471, then making expenses na 560,176, then kakatamong total na pera 152,425. Ngini, next. O yan yung budget tamo, mila ko na itang para stampito, po. In next, ore ni pareng pigastusan tamo kanya na maragol. Next. Para keng February 11, deng pamieta mong pamangan, kareng simba, kareng devotus. Dinantalang danom, ang popang tinape. O deng pagsadyan tamo, marakal 7,000. Pakanantala rin 7,000. Ang papareng 200 volunteers, detang mag-traffic, deng kikatamong mag-serve, deng choir, detang maglinis, mga 200 staff lareta. At in food, grocery, apamieta mo, keng February 2, 3, and 4. Balang Aldo, at intamong dakitan at 35 families, dinan lang dita kakatikis mo keni, ipakilala tayo ing shrine, ating pakyanan ing shrine, kay ba't agkatantalang simba, at kay ba't dinan talang package apamangan, ang popang cash, ang popang abiyas. Ing balang metong pamilya, binadget tayo pong 1,900 ing ibiyeta mo karela. So atin yung cash 500. Pakakalulula po rin maniban na nakareng 7 parokya. At 5 lareng o 15 ring manibatan king kabetikan. So balang Aldo, 35 times 3, 105 la. O iting budget tamo, mga 200,000. Nung nanumanalikom tamo, keng novena, ang papakeng fiesta, may kabitla anting fiesta fund para next year. Batang yung magumpisa mong magumpisa. Batang atin mong seed money. Yung tutuki, dakal pong salamat ka rin ng megsadya keng kakatamong shrine. May linis yan May sadya. Uli na rin volunteer mengulis, manage, gobra, malis, nyamento, etc. At ing Lourdes tumo naman para keng sound system tamo at karetang ekonoa alista. Asinaw, epe pabayad. Keng karelang suyo para misadyaya ining shrine. Pangadita mo po, pamumuran Pero tintamo mong malating submersible pump keta ban kanita kakwa na yung danom potang sisibol pa. Tsuketay sibol. Tsuketay sibol. Yung sibol nga ng Engineer Peter, manibatan pa keng lalam papunta ka rin. Yung meti po na danom, kareng milabasan ay albog. Lulwal pa. Tutuki, o rin kakatamong magmisa keng novena, manibat February 2,
hanggang February 10. At already naman ding magmisa next ken fiesta. So magumpisa, ala na po itang 12 midnight, uli na ning alert 3 tamo po. Mitatasla pa rin kaso keti ken Pampanga. 4:30, 6 o'clock, 7:30, ing 9 o'clock, Yapusetu, English year, and then 10:30, Kapampangan. Tutuki, alas 12 ning ugtu, English year, 3:30, Kapampangan, 5 o'clock yung Arsobispo magmisa. Kaya ba't naning misa ng Arsobispo magmotorcade tamo keng paglimbunan. Siguro po, siguro mga 5 mong saken. Ne po? O 6 saketa, layapong kulasan po, payapong San Jose. Ne? Lagi na lamo rin tao. Ne? Ban kanita, asaglawayan de ing malabirhen. Balang kaibat naning misa. At impong pamaglan niya, ang po pang pamamindisyon sas ng Apong Lourdes. Kanya pinalakong schedule misa, pati nga po kung maglan niya, ang po pang mag-bless. Po, o ito yung papel. At i-bless ko lan yan, kaya taging malatita mong shrine. Po. At yung pong kutang. O rin po rin number tamong pasibayo, nung bisa kayong mag-donate, tutuki. Etamo po palwal, next. Etamo po palwal tarpaulin, uling environmental friendly ko. Makasiraya keng environment ing tarpaulin, at ala naman talagang lalawe keng tarpaulin. Po, balo yun na. So ikay may karamdam sining ba, ikay yung magkay katak ng katak ba ganita, balo na rin tao mangutang, yung kaya katamong schedule. Ipasa ye ing maya pabalita, ing schedule tamo. Maniba chamang 4 o'clock o 4:30 misa, 1.5 hours after each kay balang 1.5 hours ing misa. Po? O kaya lawin niya kaya katamong Facebook kay account at saka rin deng updates. Alita mo palwal mo naman programa. Alita, dinanda ko pang programa, balo yun na. Deng manyad programa, detang emi ke balo. So pa-check it nanda kayo, o balo yun na. Karganye ing maya pabalita ng Apo Lourdes. Po? At yung tamo kan digital age, mag-paperless tamo. Po? Paperless tamo. Yan po si Claude tamo para king panalangin, king Birhen. Talagad kayo, kabitsyon pa si bayo king salo yung rengkay. Prayer to Our Lady of Lourdes, itamongan po, Ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, Health of the sick, Refuge of sinners, Comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the grotto of Lourdes, you are pleased to make it a privileged sanctuary whence you dispense your favors. And already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come therefore with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name, your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners,
now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. Ingin manatili kay kayo. At kekan timurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu. Ingib pa ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayarine, umeko king kapayapan. Salamat king Dios.